uvaženo predsjedništvo, poštovane kolege odbornici, dame i gospodo. Javio sam se kao odbornik u delu sednice Skupštine grada Vršca na kojoj se razmatra o odborničkim pitanjima, odnosno na kojoj mi odbornici imamo pravo da postavimo određeno odborničko pitanje. Prvo pitanje, naime, usled velikog interesovanja javnosti i priča različite sadržine koje kolaju gradom, a sa ciljem rastumačenja i utvrđivanja stvarnog stanja stvari, pitanje upućujem Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, a pitanje glasi: da li je istina da je odeljenje izdalo građevinsku dozvolu za izgradnju doma za smeštaj odraslih i starih lica u površini od oko 1800 metara kvadratnih na placu od 4400 metara kvadratnih, gde se u projektu predviđa da je vrednost samo arhitektonsko-građevinskih radova oko 760.000 eura, a kompletno opremljen negde oko 1.000.000 eura na katastarskoj parceli 28120 kao Vršac na adresi Gudurički put bez broja. I da li se kao investitor pojavljuje izvesni dr. Goran Vešović, po svim navodima suprug odbornice Demokratske stranke Tatjane Vešović. Drugo pitanje uputio bih upravo doktorki Tatjani Vešović. Naime, imajući u vidu ovo što je navedeno i činjenicu da je doktorka Tatjana Vešović javna ličnost, odnosno odbornik u Skupštini grada, predsjednik odborničke grupe, predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke u Vršcu i zaposlena u opštoj bolnici u Vršcu, dakle doktor, sljedeće pitanje upućujem, a isključivo sa ciljem smanjenja uzavrelih strasti i uzburkane javnosti koje se pita, a ja dalje prosleđujem. Da li doktorka Tatjana Vešović može da odgonetne zagonetku i da odgovori na pitanje odakle njenom suprugu, inače investitoru, iznosu od oko 1.000.000 eura za izgradnju predmetnog doma, odnosno javno zahteva da zna poreklo tog novca. Ovo nije nikakva javna prozivka ili osuda, ovo nije nikakva politička borba, nego pitanje koje ima za cilj da se rastumači sporna predmetna stvar, a naročito imajući u vidu da su oba bračna druga gotovo celokupan radni vek, dosadašnji, proveli u opštoj bolnici u Vršcu, i to na odeljenju ginekologije, gde su se u vreme Demokratske stranke dešavale ili za koje se vezuju različite mahinacije i zloupotrebe. A takođe su podnošene odgovarajuće krivične prijave. Sumnja je utoliko veća što su bračni drugovi Vešović, radeći u bolnici, mesečno od svoje zarade mogli da inkasiraju iznos od oko 2.000 eura, pa se logično nameće pitanje, odnosno zaključak, da je njima bilo potrebno preko 40 godina da bi skupili ovu predmetnu investicionu sumu, a da pritom nisu potrošili ni dinara na svakodnevne potrepštine, na ono što život nameće. Naravno, ja ne sporim, možda su ljudi taj novac zaradili, možda su ga nasledili, dakle ništa nije sporno, ali onda ćete doneti, odnosno to zahteva javnost da donesete dokaz o plaćenom porezu na dodatnu zaradu ili pak određeno rešenje o nasleđivanju. Svako nedavanje ili izbegavanje odgovora potvrdit će sumnju legalnost i zakonitost predmetnog investicionog novca potrebnog za izgradnju ovog doma. A zamislite da je neko od lokalnih funkcionera Srpske napredne stranke da se pojavio kao investitor sa tolikom investicionom sumom. I na kraju treće pitanje postavio bih i potpredsjedniku Demokratske stranke Dragani Rakić. Da li će se Demokratska stranka konačno glasiti po pitanju ovog slučaja i šta će preduzeti ako se dr. Vešović ogluši ova pitanja i ne dostavi dokaz o poreklu novca? Hvala.